le nna sebaka sena se le sefuang ke motswadi Angikupakeze isithuba singomzali ka molomo wa ntate Bishop kababa Bishop gore mohlomong re ke re be le mantswe mo re busela ke Mokwena ukuthi sibe namazwi okubongisa ubaba Mkwena le ka nrapedisang he gore morena mpa nthuse ukuthi ubaba ngamthandazisa ukuthi inkosi msize jwale ntho e ke tlo mo kopisa le nna ke ntate uthi baba mutuzomxelela ubaba wakhe ke motswadi wa ka uthi umzali wami omtholileyo mme o la godisa le molekane ke nang le yena uthi wakhulisa nomlingane onanaye o holetse mahlong a hae re holetse mahlong a hae uthi bakhulela phambi kobuso bakababa ene a dula nnetlo ya mo ke etseng teng uthi ubaba bohlale nedola papa balobele khona ke mo tseba jwalo ka ha a ntseba uthi uyazi njengothi ubaba myazi le business tsena mohlomong tse ke nang le tsona uthi namabhizinisi na ananazo mohlomong ke ne ke tla ba le ona nakong ya ntate Masaka uthi bekanawo lesikhathi kababa Masango empa ke la ka di thola ka nako ya ntate Marapo uthi wasithola esikhathi sikababa wethu baba Marapo le yena ntate Mokwena bakeng la shopo mane Phading uthi bebehambe naye qondane neshopo lapha ePhadini a na le disentenyana ke sena disente nna uthi baba nonamashekele kodwa baba yena bakanalutho ke na le takatso ya ho ba rakgwebo le nna uthi naye bafisa ukuthi naye abe nebhizinisi a ke fihla ho ntate Masango Profeta uthi mabafika ubaba wakhe ha re fihla ho ntate Masango Profeta uthi mabafika ubaba Masango o re ho ntate Mokwena uthi ukubaba Mkwena mina abantwana bami angivumi ukuthi babe kusho ukuthi bavule ibhizinisi bobabili ikhampani ntate Masango uri yena ha dumele bana ba hae ba bule dikgwebo ba le babedi uthi angithi Mokwena uyazi ukuthi buke kweza laba bamabhayisikili lapha bathengisa amathumbo lapha bathi bahlangene bathengisa amathumbo ngavuma ukuthi bayenze lokho uri ntate Masango ntate Mkwena usatsiba bane bana ba tšhupu tsa baesekele ke la dumela gore ba etse ngathi ngiphambanisa inkulumo yami ngiyabonga baba uthi baba Masango ifa ngwanena ngwana tšhelete ya mole shopo o tla sebetsa o tla patala e seng ka bobedi tswa hanke ke lebohe mme hape futhi sebakanyana sena isikhathi lesi seo a kileng a mpha break ka sona ake wangipha ibreak ngaso haholoholo bakeng la mosebetsi wa matsoho kakhulu ngakuqala nomsebenzi wezandla oo ke o fuweng ke ena lowo enguphiwe uye le ntate Marapo nobaba Marapo ba nhlonolofatsa mme go ba le mosebetsi ngaba nomsebenzi ke ne ke itshebeletsa makgweng ke sena letho bengisebenzele benungwini ngenalutho ke bile le letho ka baka la bona ngibe notho ngenxa yabo mme a mpha breakinyana gore ngwanaka umama wami ibrekinyana encane wathi mntanami ka lebaka la bona gobane mosebetsi bona wa sokodisa ho boima ngoba nami umsebenzi yasebolisa kunzima ke a dumela gore le maetong gore o iphe nako o kene mo o kgonang ho kena mo sa kgone o seke wa kena ngiyafumanela emahambeni usiphi isikhathi ungene la ukhona ungena khona la ke ripotong go batho bohle gore ngiyenza le report kubo bonke abantu ao banna ke ne ke buile le mme wa ka bengikhulume nomama wami bantu benkosi ne ke sa ema tje hobane ke ba re ke se ke lahlekelwe inkolo bengamile njengokuthi nakho ngilahlekelwe ukholo ngimile ngikhulume nomama wami ngena ile kayema kabuwa le mme wakhe hayi lezi engizibhalise izwe lonke isintsela le ditlatsang lefatshe kaofela le ka nrapedisa pastor tata Mokwena ke
tabeng tsa ka o tsele tsa kasheko. baba Mokoena ake ngidlule lezi ndaba zakho zanamhlanje Ntate Mokoena o re kasheko lena baba Mokoena uthi namhlanje o tlo kopa bophelo. uzocela impilo Ntate Mokoena mokete mo fitileng baba Mokoena emgidini odlulileyo o ile wa kulela tsela. uye wagulela indlela Mme le bohle ba dumela hore kasheko o ile wa kgutla. bonke bavuma bathi namhlanje angeke ubuye Banna ba ile ba bua ka melomo ya bona hore ke kwa. amadoda ayakhuluma nomlomo yawo athi angeke ubuye Le wena mo nong o ile teng nawe lapho uye khona o utlwile hore re itse hodima mahlo ya hao Uzwile o sithe- lo angeke ubuye. uzwile sithe phezu kwekhanda lakho kuloko angeke ubuye Empa ho na le motho eo Modimo a mo utlwang Ntate Mokoena. kodwa kukhona umuntu lo uNkulunkulu amzwayo baba Mokoena Motho yona ha o isa report ho yena Umuntu lona ha o isa bolellwa. iripoti kuyena afika ayitshelwa O ya kgona ho fetola lefu lena leo batho ba seng ba lahletse thaolo ho lona. uyakhona ukuthi ajikise isifo lesi abantu Ari morena nna athi ke ne ke Nkosi, sa kopa hle. Ke a tseba ke ne ke sa kopa. bengisacela Nkosi bengisacela ngiyazi Bohle ba mpotapotileng le ba mopotileng bonke ba le abamjikelezile kasheko nabamjikelezana e ka namhlanje re ha lo kgutla. abathi angeke abuye Empa ke a mo kopa ke le mong ka hara setjhaba sohle. ngingedwa phakathi kwesizwe sonke Ke kopa hore monna ona ngicela a le kgutle. ndoda lena ijike Ke sa batla ho sebetsa ka yena morena. isafuna ukusebenza ngaye Nkosi Ntate Mokoena o kgutle ka tsela eo. baba Mokoena ujike ngaleyo ndlela Kgutla ke nna. awajikiswe Wa kgutliswa ke wena. ngodokotela Wa ujikiswe kgutliswa nna ke lekoteng. ujikiswe ubaba Wa tseba lekoteng. uyayazi Empa motho yona o kgutlisitse. kodwa lo muntu ujikisile Ha ke re lebohe motho wa mo kgutlisitseng. asibonge umuntu ombuyisileyo Thapelo. umuntu Anke ke hape hanyane Ntate Mokoena. akanginyathele futhi baba Mokoena O boetse hore hape kasheko lena ukuthi namhlanje futhi dinako tsohle ke neng ke isikhathi kula. zonke ngigula Ke ne ke soka ke ripotela morena hore bengakaze ngiripotele inkosi the very same woman yena ola ya neng a o tsosa ntate. lona kade vusa Ore monna ke kopa hore ho uthi ka ndoda etsahala ho kena ngicela kasheko. ukuthi kwenzeke kanjena namhlanje Ke kopa hore ho ka bitwa letsatsi kube khona ilanga mme o kotjwa hore ke a o bopa hore ba ucele ukuthi ucela ukuthi uphile ka letsatsi le itseng o tlo ngelanga mpotsa. ethile ucele Mme o rometse batho ntate. uma muthumela abantu baba Bothata ba rona ke hore ha re bonngwe. inkinga yethu ukuthi masithunywe Re a lebala hore siyalibala ukuthi se etsahalang esenzekayo se etswa ke a re rommeng. siyenzwa yilowo othumileyo Hore ke mo gona le bothata teng. kulapho kunenkinga khona Be se re fihla Bese kapo re sifika, bua kapo re tlatsa bese kapo re sikhuluma. advertise. Se- Hore ngahamba mina umama ngithumelela uxolo Mokoena. ngingahamba umama ngithumile kalokhu kwantate Mokoena Ke a kopa kore ngiyacela ke busy ka foundation. Ke nthuise. ubaba uthi ubhizi ngefoundation Ke lokisa puo. uthi ulungisa inkulumo Hore o tsebe ntho o e etsa o tsebe hore na go balance ka eng. ukuthi kanjani Etsa seo o se rongweng yenza lokho kuthunyiweyo mme o kwale molomo wa hao. uvale umlomo wakho Hobane ya kupileng ha se wena. ngoba ocelileyo akusiwuwe Ke wa ke a o rommeng. yilona okuthumileyo Ntate Mokoena. baba Mokoena Ke tsama statement sa manyanyane. ngihamba kancane kwi-statement sakho kancane kancane Ore o ile wa rawa ke ntate Masama ha o bua Jameson. uthi uye wakhathwa kwakumasango masuke ejimistin Ntate Mokoena ke ne ke le teng. baba Mokoena O ngangikhona ne o eme tlase mona o tobokela jwale ka ntate. ubuyeme ezantsi njengalo baba umtolikelo O ile a o bitsa lona. uyamubitsa enwa Akafuni ukuya ezweni lakubo. abathi Uthela uyakhathina habo amazi. akithi Lo baba makafika ekwakho. bafihla kwakho Bazomphika labantwana. balatula Bathi bamazi bazi umama Mokoena. abamutibi bathi Bathi bamemakwena Mokoena ngicela ukuthi ari uhambe. ntate Mokoena kuba utsamaye Kuyafika ntate Mokoena. ngiyadlula baba Mokoena Ntate Mokoena. baba Mokoena Statement esasini sa hao. i-statement sakho esinye futhi uthi Kwa makati. baba Makati Bua ka nka dintwa. Ntate dintwa. Sikhuluma ntate ngezimo. Masapaneng a le in crisis. marafakati crisis Lefatshe le moaparetse le mme le izwe
limbambethe lisambathisa lingamfuni ilwana impi ilo urumakade munna uri ntate yazi makati batinatulela kayitsima uyazi kule ndawo ngiyayazi mntate basamuntu batsifasila kwalwa kuba masangu thumela ezwasekwakho okwigodlela amanzi ari kukubara murana antu athi ngicela inkosi ngisize ari lahayibani mukiyata sala mu umuntu ongasheka la hokathi ke mangena ungathiwa wakumangena kukubara kisikeka lesala hotapuni ngicela ukuthi ngingayeki ukuza kule ndawo ari lawo abasiya mangena noma basababu masilimo kinyuluke kitonyame zitulumi nginyuke ngiyothatha amanzi khona bakumkwela ake sijike Revelation mangala 118 sibalele incwadi ka-118 mme 118 nna ke kopa 18 kgotsa ya bana uba kuthukela u-8 ngoba awufundwanga mohlomong bontate ba tlaletse tlase ngoba obaba baqalele ezantsi ke kopa he go ke ya go ithimola mohleng le ngwe ubaba uthukela ukuya ku-8 lapha ivesi elodwa kreste morena ukristu inkosi go tla banna ba entse melao yotlhe ba ba e baza amadoda abenza imithetho yonke o re morena nna ke sebeditse gantle inkosi mina ngisebenze kahle melao ke e phethile ka go felelešome imithetho yakho ngiyenze yonke mme ga ke tsebe na ke eng Yini? seo nka ka hlolegang Ee, le nna ke ka kgone hlolega tlhase kuso. ena e petroselelang le yone le nto upetrosa nayo o re morena uthi inkosi ba tseba monna ke ha ke o botsitse ko gobane ke seba uyazi ngibuzile ngoba ngazi thuko ba re se tsohle go ka ba hloka uthi ngicela udayise zonke ukuba abaswele bakumkwela ke kopa gore le ka hara ntse ka shebo ngicela nangaphathi kwale ndlu namhlanje ha re ratane masithandaneni Master John masan jones ke a le kopa man kuba buyandicela it's not worth it akulungile to love one another uthanda umuntu le ka di etsa dintho ka ofela re ka di etsa ningazenza zonke izinto it has I have proven ubaba uthi upruvile nna I have proven uthi yena sepruvile ha re ratane uthi asithandani ke kopa re ratane motho wa ka shebo ubaba uthi ucela sithandane kusukela namhlanje a ke tene ditabeng tate ke a kgutla ubaba uthi kangena ezindabeni yajika ke kopa lerato go ntate hlele fa uthi ucela uthando umhlaba wonke o ya tseba uyazi ke bua ka tate Masango mohlomong ke ke kanyanyana ubaba uthi ucela ukhuluma ubaba Masango akathi kancane nje ntate ubaba ya kileng a tswala dinatla oke wazala amaqhawe ntate ya kileng a re fa ntate mara ubaba oke wasipha ubaba wethu baba Marapo ntate mkwena wa ibua mara ha ibui the last word ubaba umntwana uyayikhuluma kepha akayikhulumi lapha egcineni esintate mkene ke gola mme kepha ngiyakholwa umama o re mme uthi umama le godimo di mphile ya tla sala ile mo lebeding limphile ozosala la egadini o re na le batho tse ba lebitso la hae na uthi niyayazi ukuthi nifuna ukwazi igama lakhe na o re nkeke ka baka le tsa bana le ka mmola uthi angeke nginitshele ngoba nizombulala o mme le bontate bobaba nabomama ha re se ke ra bolayana hle masingabulalani e ka baka dipuo ingaba ngenkulumo e ka baka boloi ngokuthakatha e ka baka ho rapedisana hampe ngokuthandazisana e ka kahle baka ditshebo ngokuhleba ha re ke le khutleng man ha ke re ake sijikeni manje ake sithandaneni ha motho o mong le o mong e be ya ratwang umuntu nomunye abe ngothandwayo ga gona ntho ya motho o mong ya o tla e nka e be ya gago ayikho into umuntu ongayithathi beyakhe omunye neyomunye yakhe ga re hlompheng le ketapele ya rona asihlonipheni nabaholi bethu the last one ke a kgutla izwi lami lokugcina ngiyajika ga ke re bontate re a itukisa re lokisa ka baka la letlongwe obaba siyasilungisa ngenxa kababomkwela a ke re leseleng ake siyekeni go rera ukuthandaza ka corrida gossip ukukhuluma igosini seke wa fitlha tete mokwena mona beke ka ofela ungafikile kababomkwena ukhuluma iveki yonke o bulele matroni o utlwele taba uhlale namatloni uzwe nendaba zakhona e re ga o ema mona o bo tlo ema ka ntate mokwena uthi masomalabomkwena ngendaba ozifile ngegulane
kopa re ke re shumaeleng Bibele. ubaba ucela ukuthi sishumayele iBhayibheli Re lesele corridor gossips. siyeke nikhonise gossip Apelo bontate ba ngemsebetsi.